turi mu ijoro ryo kuwa gatandatu rero aka kanya ngiye kubagezaho amakuru yose y'imikino agezweho aka kanya. Shampiyona mu Rwanda yararangiye rero igisigaye ni igura n'igurishwa ry'abakinnyi, ni ukumenya ngo abakinnyi bari kumwe n'amakipe ese bazerekeza hehe, ese ni bande bazagurishwa, ese ni bande amakipe arimo yifuza. Aka kanya rero nta kindi ngiye kugaruka ku bakinnyi bagiye batandukanye basoje amasezerano mu ikipe ya Pervis ndetse n'abakinnyi batitwaye neza ariko bakaba bashobora kongererwa amasezerano cyangwa se bagatandukana n'ino kipe. Aka kanya rero ngiye kugaruka ku witwa Richmond Ramte, Mamadusi, Yusufu Dawuda, ngaruke kuri Nigena Clement, ngaruke kuri Denis Omedi, ngaruke kuri Hakimu Kiwanuka, ngaruke ndetse no kuri Jean Bosco Ruboneka. Bamwe mu bakinnyi nibo ngiye kugarukaho muri kano kanya, mbabwire niba hari abazakomezanya na PRFC ndetse mbabwire no kwazagenda cyangwa se mbabwire no kubo ikipe yifuza ko yakongera amasezerano. Aka kanya rero bamwita Ramte Richmond, umutoza ku ngoma ya Darikonovic utarabashije ko yabona umwanya ubanzamo cyangwa se ngabone igihe gihagije cyo kuba yakina, dore ko yakinye zimwe muri match za mbere zibanza, ariko kubera bimwe mu bintu atumvikanye n'umutoza Darikonovic byo kuba yaranze kuba yajya muri kampani yabagamo umutoza Darikonovic yitwa Miri Sport igurisha abakinnyi ku mugabane wa Afurika kugira ngo uyu mutoza abashe ko yamuha umwanya nk'uko yahaga abandi bakinnyi bose baga bagiye muri no kampani, byaje gutuma uyu nguyu Ramte Richmond ata umwanya wo kuba yakina mu ikipe ya PRFC. Ariko nyuma yaho umutoza agendeye uwitwa Darikonovic yirukanwe n'ubuyobozi bw'ikipe ya PRFC, kandi Richmond Ramte akamenya amakuru ndibuze kubabwira mu kanya ku witwa Ruboneka Jean Bosco. Uyu Ramte yavuze ko nta gahunda afite yo kuba yava mu ikipe ya PRFC, dore ko numwe mu bakinnyi bahembwa neza bafata agatubutse, kandi numwe mu bakinnyi twavuga ko akiva muri Ghana yari umukinnyi mwiza uhamagarwa mu ikipe y'igihugu. Kuba hamagarwa mu ikipe y'igihugu nka Ghana ntabwo ari bya buri wese, ikipe y'igihugu hamagarwamo abakinnyi bakomeye nka ba Thomas Partey muri Arsenal n'abandi bagiye batandukanye na William muri Atletico Club de Bilbao. Bisobanuye ko uyu nguyu Ramte Richmond ari umukinnyi ukomeye. Rero amakuru atugeraho hano ngaho kuri Sports Journalism nuko uyu mukinnyi Ramte Richmond agomba kuguma mu ikipe ya PRFC kuko byagiye binatangazwa n'ibinyamakuru bikomeye bya hano mu Rwanda. Rero mwabibonye ifoto yaje murayibona, bamwita Mamadusi, umwana ukunzwe n'abatari bakeya, umwana ukunzwe n'abafana ba PRFC cyane, umwana waje avuye mu gihugu cya Mauritania, umwana waje hamagarwa mu ikipe y'igihugu nubwo muri no minsi atarimo yitabazwa neza cyane kubera ko nawe umutoza Darikonovic byageze igihe bigasa nkaho atakimuha umwanya uhagije wo kuba yakina, kandi yaje ari umwana usa nkaho uhabwa icyizere n'abaturage bo mu gihugu cya Mauritania ndetse n'ikipe y'igihugu ya Mauritania. Uyu mukinnyi rero amakuru amaze iminsi avugwa, byatangiye bavuga ko ikipe ya Al Hilal yo mu gihugu cya Sudan irimo imushaka. Ni ikipe itozwa n'umutoza w'umunyakongo bamwita Foroa Ibenge Yikwanga, umutoza ukomeye cyane. Ibenge yatoje ikipe y'igihugu ya Kongo nkuru, ajyana mu gikombe cya Afurika, ajyana muri Chani. Foroa Ibenge yatoje ikipe ya AS Vita Club, ikipe mu gihugu cya Kongo na imwe mu makipe akomeye cyane. Rero uyu nguyu Foroa Ibenge Yikwanga muri ikipe ya Al Hilal yari yavuze ko yifuza no musore ariko ya PRFC aramwimana. Rero amakuru amaze iminsi ibiri arimo avugwa nuko ikipe ya Azam FC yo mu gihugu cya Tanzania, ikipe ikomeye cyane, ikipe yanahuye na PRFC ikaza kurangira PRFC. Ikipe ya Azam irifuza bikomeye cyane umusore Mamadusi, dore ko ari umusore bavuga ko utanga icyizere cyangwa se bakavuga ko ari umwana ukiri mutoya ushaka kuba azatanga byinshi kandi byiza, akazatanga ibintu byiza, agatsinda ibitego byinshi cyane, dore ko ari umwana ufite skills zo ntashidikanywaho. Kandi uyu muhungu Mamadusi hari match nyinshi yagiye atabara ikipe ya PRFC, turabizi neza cyane ko hari nk'amanota nk'icyenda rwose ha ikipe ya PRFC muri no sezo, aho yajyaga mubona ko bititezwe ko ari buze gutsinda igitego ariko bikaza kurangira yitwaye neza cyane rwose akigaragaza. Uyu muhungu Mamadusi rero nubwo bitaje kuba byagenda neza, ariko aka kanya makuru arimo atugeraho rwose nuko umuhungu Mamadusi ikipe ya Azam mushaka, kandi PRFC kabitamo umwanya uhagije nk'umukinnyi ufite hazaza, ushaka hazaza heza. Ntago yabura kugenda ngo ave mu ikipe ya PRFC ajye mu ikipe ya Azam, nubwo ni ikipe nayo ibirimo cyitwa competition ihambaye cyane, kandi PRFC nayo ikaba yarikeneye abakinnyi b'abana kugira ngo bazayizamukireho. Ariko Azam ni ikipe ikomeye, nta mukinnyi umwe yakwifuza ngo abe yakwanga kuba yayerekezamo. Reka tuve kuri Mamadusi twerekeze kuri
Yusuf Dauda. Uyu nguyu rero ni umukinnyi watangiye sezo arimo akina neza cyane, ariko rimwe na rimwe ugasanga umutoza yamwicaje. Nako si yatangiye sezo akina, kuko sezo yatangiye ari Tadeyo Ruwanga ukina. Tadeyo akina imikino mikeya cyane. Tadeyo nawe kamabwire ko mu bakinnyi bagomba gutandukana n'ikipe ya APR arimo Tadeyo Ruwanga rwose nagakibona umwanya ubanzamo. Rero kuba yakomezanya n'ikipe ya APR ni ikintu gisa nkaho kigoye cyane. Wereka mbite nabikura mu nzira mbibabwire neza cyane. Uyu nguyu rero Yusuf Dauda yaje kuba yabona umwanya uhagije wo gukina rwose ku ngoma ya Darikonovic, ariko biza kugera igihe ntiyatanga ibyo umutoza Darikonovic abaga amushakaho. Kubera kudatanga ibyo umutoza Dariko yifuzaga rero byaje kurangira uyu nguyu Dauda Yusuf atangiye kujya akina match zimwe na zimwe, izindi akazisiba, ubundi agakina, ubundi akabisiba. Rero biza guhumira ku mirari. Ubwo shampiyona yendaga kurangira, uyu Dauda Yusuf akaza kugira ikibazo cy'uburwayi, bakaza kuba bakwifashisha uwitwa Nshimiyimana Ismail Pichu, umusore w'umurundi, akaza kuba yazanwa ikipe ya APR agahita abona umwanya wo gukina ubanzamo, kuko yari yanemereye Darikonovic ko azajya muri kampani isinyisha abakinnyi yitwa Miri Sport. Rero uyu nguyu Yusuf Dauda biza kurangira nk'uko mbibabwiye yabuze umwanya wo kubanzamo. Amakuru arimo atugeraho rero nuko nawe kimwe na Richmond Ramutiye bose n'abanyagana ngo yiteguye kuba yahangana mu kipe ya APR ntabwo yiteguye kuba yasohoka muri ino kipe, dore ko we kubwe yumva ko ari umukinnyi ukomeye, kandi yumva ko ari umukinnyi ugomba guhabwa umwanya munini wo kuba yabanzamo, cyangwa se agahabwa umwanya mwiza wo kuba yakwigaragaza muri no kipe nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Nawe uwo ngoro bamwita Yusuf Dauda, umwe mu bakaseri bakomeye cyane. Rero reka mve kuri Dauda Yusuf nerekeze ku musore bamwita Jean Bosco Ruboneka Rukubinkondo, umwe mu bakinnyi bakomeye cyane, umwe mu bakinnyi bo twiteza muri no sezo rwose, abakinnyi bakoze ibitangaza, abakinnyi beza bagiye batandukanye. Uyu nguyu Jean Bosco Ruboneka nyuma ya atsinze ibitego 3 kuri match ya Musanze, amakuru menshi arimo aramwerekeza muri shampiyona zo hanze y'iki gihugu. Amakuru ahari nuko agomba kuba yakurikiza mu gihugu cya Maroc mu ikipe ya FAR Rabat, ikipe yakinyemo umunyarwanda Imana ishimwe Emmanuel Mangwende, nk'uko bimwe mu bitangazamakuru byo mu gihugu cya Maroc bigenda bitangaza amakuru ko hari ikipe ya FAR Rabat yifuza cyane umuhungu bamwita Jean Bosco Ruboneka Rukubinkondo, umutoto wa Gatsibo. Rero uyu Ruboneka aramutse agiye byaba bihaye umwanya noneho mwiza wa Ramutiye Richmond wo kuba yakwitekerezaho neza cyane, kugira ngo abe yabona umwanya wo kuba yabanza mu ikipe nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu. Katuve kuri Jean Bosco Ruboneka rero turimo ducacambura neza twirukanka cyane, nakanye ko dufite tujye kuri Hakimu Kiwanuka, umusore w'umugande waje muri APR. Uyu nguyu no bazanye mwita Omedi Dennis. Hakimu Kiwanuka rero byari byitezwe ko azaza yaje muri APR asa nk'afite umwanya wo kubanzamo, dore ko n'imikino ye ya mbere yagiye yikina akabanzamo, ariko nyuma y'igihe gito rwose yaje kubura umwanya ubanzamo. Ibintu byamugendekera neza cyane, biza gutuma umutoza Darikonovic atangira kumutera umwanya, amukuramo asubiza mu kibuga witwa Mugisha Gilbert barafinda. Uyu nguyu rero Hakimu Kiwanuka nawe nagihindutse, amakuru ahari aramwerekeza mu gihugu cya Suwede mu cyiciro cya kabiri, dore ko ashaka kuba yasohoka akajya kugerageza amahirwe mu kindi gihugu. Uyu nguyu Denis Omedi nawe rero wazanye Hakimu Kiwanuka mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko we imyaka itamwemereye, imyaka imaze kuba myinshi, amaze kuba ya umukinnyi mukuru witwa Denis Omedi. Uyu muhungu nawe Omedi Denis, amakuru ahari aravuga ko we agomba kuba yaguma mu ikipe ya APR agakomeza gushakira umugati mu gihugu cy'u Rwanda, dore ko yanahembwe nk'umukinnyi mwiza muri shampiyona ya Uganda. Omedi Denis awe amakuru ahari aravuga ko agomba kuba yaguma mu ikipe ya nyamukandagira mu kibuga kikasa imitutu, agakomeza kuba yafatanya n'abakinnyi bagiye batandukanye, harimo n'abagande barimo bashakwa n'ikipe ya APR FC. Muramubona rero bamwita MVP wa sezo muri kino gihugu cy'u Rwanda, bamwita Clement Niyigena, akaba ari umusore wabaye umukinnyi mwiza wa sezo muri shampiyona y'u Rwanda. Uyu nguyu rero ntagihindutse agomba kuba yasohoka mu ikipe ya APR akerekeza mu ikipe ya Pyramide yo mu gihugu cya Misiri, dore ko muri match enye zimaze guhuza ikipe ya APR n'ikipe ya Pyramide zose Clement Niyigena yazikinye, hamwe yazikinye ari kumwe n'itwa Benjamin Christian Salomon Banga Benjamin, ubundi akina ari kumwe n'uwitwa
Nshimirimana Yunus Ouattara. Bishatse kuvuga ko rero ikipe ya Pyramide yaje kubona umwanya uhagije wo kuba yakwita kuri uno musore Nigena Clement. Rero amakuru ahari nuko Pyramide ishobora kuba yamutangaho ibihumbi 400 by'amadolari, ibihumbi 200 bikaba byakurikiza mu ikipe ya PLFC, ibindi 200 bikajya mu ikofi y'uno mukinnyi ndetse n'abagenti be aribo ba Miri Sport. Rero bakunzi ba Sport Journalism Galaxy TV, bakunzi ba PLFC, ndakeka ko mbakubise za ndani zigezweho, ndakeka mbabwiye ibyiza bigezweho, babwiye amakuru arimo avugwa mu ikipe ya PLFC. Rero kuba mwakora subscribe si ikintu gikomeye cyane, ni ubufasha mbaka, kandi namwe murabizi ko ntajya mbatenguha rwose, ibyiza bibagezaho ku gihe kandi vuba. Ciao ciao, Astravis, ndabakunda cyane. Niba wishimiye inkuru nakugejejeho, kora share, like na comment, ubundi duhuze mu zindi video. Astravis, ciao ciao.